Taunara abrigos de ônibus, ba parazan sira e dili, zera crítica oingoing e a média social. Hafuen crítica sira quando ba osang nebe governo gasta o di hari parazen sira ia dilaran, agora público questionatan naran nebe tau ba parazen sira. Parazen ida ia taraklaran dili, ia lolon hakerek abrigos de ônibus. Ia media sosial ema balung hateten katek lia fan ônibus mai husi português Brasil, nebe significa autocarro ia português variedade europeia. Mai be balung faling hateten katek governo devia tau naran parazen de autocarro bahalte sira ne, tambah Timor Leste usa barakliu português variedade europeia duke variedade brasileira. Balung faling hateten katak taunaran abrigos de ônibus ba parazen latui realidade nebe iha tambah iha dili iha date mak mikrolete no la iha autocarro. Iha tinang idane Ministério Transporte no Comunicação se hari parazen sanulu iha dilaran. Kada parazen se custa dolar americano rihun siaresin. Ba parazen sanulu ne se gasta osan basic rihun atusida. Ekipa cobertura ZMN.